This program is proudly sponsored by Trinity of Art, CJ Multimedia. Metaphor Yamwakwaba Edimoba experiences in life to media oshe. Experiences in life yaton safre wana wako or how amanie and such osunyi nemu ye ni one atnase atwetwe abrabo mu nkomo na ene miami di jumedi mu chiami bidian original Nayas bakope adofo asoya sen eye maboafo Trinity of Art de bia me catch say Ghana ye den Ghana ye hye medofo growing mo hye ho kire no say plus ahe eti say ope travel and tour papa medofo ye bema wadwuma asan aye obi bia genuine amoudia eye baby bakope eye Trinity of Art Limited company medofo baby bia o bia say Canada, Australia, and now say US, UK, and all the European countries in the and Dubai, South Africa. Pomodia and Kobebia contact a Trinity of Art, Trinity of Art. Ewo, a Kaswa New Market, Fidelity Bank building in Moa and Ombo. Pomodia na free one number a 0244 06 2389. Number no a sign it shegu. I was screen so. Me see number is to be 0244 06 2389. Afe eba equipment apapa padia a emutse na eniye clear dia CJ Multimedia se baby pia obia se open rentals cameras apapa arrente ana oye wedding engagement parties ana se simple no opese oye production bia na se ohon so a promotion no eguso ekoso pomodia na contact CJ Multimedia e wala pass Abrantie sport area hwa Ashanti home touch in Chenhwa and CJ Multimedia one number 0545 059319 one number no and a sign it shegu e was screen anymore me say de bia me yesronko o ha se ne ya menimi just say and me tejrejre ya de bia me catch say a beauty empire makeover say baby bia o bia abrochefui de bia me kasa abroche de pressure and stress ni ade ntino ye nhada just say enye makeup ni yi nanso se wo bedru ye man Ghana mu ha na se baby bia ukobia no se wo pese oye raba na ho ye fetia a beauty empire makeover the number no etwegu e wo screen ani pomode na contact no na number ne de underlook kra baby bia wo bia no wobeto ho ababeye adi amount atare ehemi eni mpaboe sene amagigi adami sese be ho aye ofe dan say de mi sleeper Bintus boutique say baby bia wo bia medofo one ewo kwabenya ukokwa musuku runabout ewa on sanifa to any show no more Bintus boutique say baby bia ukobia occasion bia ukobia atare no ope maw ama waye ewrapa one number no etwegu e wo screen nanim medafo mitiri hwe ehemi ai ewi papa ya e bouncy a ehemi eye cute cat parlor cute cat parlor say baby bia wo bia brochrefu enkona enesika ho ayedin da me ka se Ghana ye din Ghana ye hye o tonwia bo modiafo ani kire cute cat wo no mbe ma ewi papa me say 10 years and just e kire kura ne da so e wo honom bo modia na frɛ cute cat palon one number no etwegu e wo screen nanim na one location nso de e Abeka Junction bus stop hwa e hwa e na cute cat palon e wo bo modia na frɛ won medofo enemy setup is why you're fair. A kind of antique furniture. Say a branch sport building ni moa and as say dear what do we actually a one wo seba a demoniema enkunya papa ana wadu ana a demu bibia a for furniture why this yes hodie and for when you enter baby a kind of antique furniture baby bia obia me se udu ha pomode an se obebomidi wonim se me no de me ka na maka Nayas papa bi oba so no akononi ye rade mi nyame humpo
Me akasa me nua bema. Oba. Ene yene ne ba be share an experience. Welcome to Trinity of Arc. We are assisting people gaining their visas to the various countries. We are teacher, accountant, anasa office assistant. We are construction worker, plumber, driver, anasa security. Our person who took wine Canada, USA, UK, Europe countries. Ne amaya hodwa ekaka hunyina. And they are not for when it's Trinity of Arc Limited Company. Ya bua ema wonya ejuma accommodation. Ya sanso ebua hwese. Ubenya insurance We are calling for people who want to study alone or to work alone. People who want to study and work at the same time. So what person utu kwine wokoto and now person woko for visitor. When it's Trinity of Arc Limited Company. Trinity of Arc, we connect Ghana and beyond to the whole world. Medamas. Juma is secured and until I may come for online digital business amao. Business unhere certificate bia. The unhere sell work phone and as a laptop. Now what access to internet and no bit me run business. Never fall flat. Hey, order for online digital business abedi, but more than so do the gym. Ghana head in so. Now so say any day mirror if I'm gym. Business he provide all with mentor and a coach. This time I edge 24 hours into any time piano. You can still make money even whilst you are sleeping. Hello, say the only media ye pictures nya. Online digital media. But you'll be a friend of one show no nya my number no screen is no funny test me over WhatsApp and also visit the website na your business. Bye. Everything for Yamawaka Babiem at the mobile experiences in life or so. What for the end in a hair? Some catch you. Some was surprised be a me de Abram. Yamini Abema. And then ne, yen any better chinkum. Broda Sammy, I'm a quampa, yeah! We have Emma. Oh, we have Emma. Ma'am. Nation worshiper. Ma'am, young free. Oh dear, Yamakwaba. Major also. Now, Brabo to say. Said the Ujam Hoko and They call him. Ujam Hoko, the Yemen in Nayas. And also by a wife. Medasi. I said, oh, how one for chance and our bridge. So, that's never shall say, crying shit. The Ghana. I had it. Was a head. Oh, you know, who can't a bunch of PC. Contumely, a bedree, Mrs. Sawa, Kobe, Papa, Yamane. Timmy for 2 coin be what? Matter. Uncle Michelle. Uncle Michelle. Okay, bra.
experiences in life so in a way ye turn suffer adofo mo money ye be share on my life experience it say na brabo e treat you saying na ye pese woni ye share life experience deep one pa obi ante that wo baby ya ye di kind of brapeni ubebo odi a che baby e go school ma say yes we university na go school go kokakra Nigeria go kokakra America it's na obebo ni na to fansan Midin de Samuel Opoku. Okay. Na meba out no Opoku for any doorson. Ya wa Agnes Opoku, Bosheba Joshi Opoku, Augustine Opoku. And na meba and the Opoku. Tino Opoku for any doorson. And I measure the Samuel Opoku. Okay. Intimate Samuel Opoku ba. Me bre. Okay. Okay. And a Samuel be also the same. If you need flame same. To an kofa me brother beso. Na koye Broda Sammy. So me dey buy so the nyame hu me mobo. No so. And the fire. Okay. See Broda Sammy ye den ni. Because me asantini me free Kumase Breman, okay. Because school school stage boys. Ewo Kumase. Me fancy bantama. Because any bantama ne swam run about me shaving stage boys LA. Me na me ye captain in school no footballer. Oh, okay. Yeah, na me ankasa so. Me na me say captain Kumasi Asante Kotoko. Kuma pema beba. What na you captain? Me na me captain. My captain Kotoko under 17, my captain Kotoko under 20. Oh. Yes. Na captain say tuga no. Ani enkofo nche den nim. Obi odi bo achi bia cheje asamo jan ne Harrison afo ne ya kudus ya nansen tina bom se blaster afo ba bia na me camp no na ya nkasa ya bla ya number 6 ate so omunyina hu mi frame senior player. Okay. Ubusa ewele monko asamo jan de se wa wode ohia me bia Ushambia senior player na boy you wan find so nyame afrem. Yeah, we the board there. Obi oni mi bia ni say board there. Ko onye easy say obi tima be captain Kotoko. So. Bra. Yeda se afa no nsia na moye nuanom sen. O ma me we he ana na o papa. Ye nuanom 6. Okay. By ma meto baako. Me ye wo me na me last born. Okay, you wa here on. Ye wo no Breman. So okay. Kumase Breman. Me na me lad mo. Ne ye 6. But ma meto panyini. Okay. Ana ba koso awu nansen. Ti yaka 4. So ntino. Isi ye 4 na ye de ene abrabo ne di si ani wo. Okay. Bra. Say abrabo no e treat you say. Ana make say to me no. Bible say mo nso ahonhom nyina ahwe. Okay. Na me so use where abrabo ne treat me good. Oh, okay. Because obi enu ode ne ho beto asafo awrade so a nana nim begu ase da. Timi de me tu obi afu. Se fa ho bebo Yesu abusuakuo. Okay. Na ho nto. Okay. Ebia wafa baabi anye ye bi anye ye si anye ye. Bla Yesu Kristo Nazareth ni ho. Me say wa bla bobaye mwa. Okay. Yes. To see what can school assembly life experience na ne say. Oh, wa worry. Say na e kono kan nyina e pese. Oni share life experience. I will be nti bi wo ba biada. Na de wo hwe me yere obaya akoto. Obaya akoto, okay. Me wale na meyi akoto na flinso. Okay. Na ma na obaya apuku. Obaya poku. Se mi okay, you obaya poku. Okay. Ma oba ako. Okay. Oba so no. Okay. Nti me life experience no. Sofu bi be fa me kotena blekum. Ti me na me da sofu na so le dem. Sofu e fe no, sofu poku. Sofu poku, okay. Wo brekum. Sofu panyini edued opoku. Oh, okay. Baby a minti me nya na din boda. Ko se menhia sa papa na. Ona kirem se de yebo mpaye. Se de woni panyini kasa obeka me pa achew. Se de de dani perform. Okay. Di sofu ne be fa me kotena brekum. Ebra me ma me ka baby. Okay. Na me na me da na asole dem ho no. Okay.
tete na papa ndi ama me mpa ebo no me mfa ni agro ti me tunu me menye sika ma me bi ton banku asore dan na chi na ma me na be hu se obohu anse maba na omumadi awie no me yi apotoyowa no na me huhurum ne de ma me na hu se maba se and now kwa no to no nyeska because me nyeska me nko oh okay me nyeska me nko titem bia me pompa ese de bia me to no be ko obi akoma na ode kakra be sem botom na ahye me nkuna okay because when nyeska wa kase sam ye different nyeska me nko ohuro apotoyo wo na manya bi edi tin kakra sana ti one day me da soro de mona me bre me sofa komo de me ti maami bi ton pan no blodo wo asolo na mko no mse mumi ise de munyo na maama ne se ne aya me magi blodo ni bi nkoton na me ba mfaso e beba so na me ne na che okay enti bi koji blodo ne ekoton ti bi ko ba bi eton blodo na enipa gu hododo like omom ton blodo ni toso tibu amekwa ya to abia 1 2 because you do so dodo ti meba one day me call ekura de ya ntobi ti meba brodo ne so me na mesu ya ntobi me amanya mfaso me so a manya hwe ti misu saa me be wura so de mo na me fa mo na me dae ti enani mo na me so dae na me te voice me sorry ya nenko Brekum market na me calculate mboto me mfa nkoto nkate ayaya okay eya nkate ayaya me ye de ye nkwan granite paste this and the brodo mo no okay nam se urade nkate ayaya m de me dia na me yemutu me yemuhwi nde me de no zo me nkoto na me ko ba bi am ton pan no obi atobi no kaso oto magia aya asa me te magia no na ma te nkate ayaya m na de ayaya e dia fam tia maniti na mkoto nkata na mde ko ba bia ya tonton brodo to bia ba me top anu me so to magiri se o kan ya na mde me TP pa ne kese na mde akoba se de bia me te nkata ya na ohun ma yesa de na be 2 weeks obia me bo me za na me se me to magiri na e de na o de nkata ya ma de afem afiru obia ba me pedi o de nkata ya mfam me pedi o ton bread o de nkata afena me didi obi aba me pedi ode nkate ti nkrofona me no muton pan no hu se kate ayaya m na fa no ade eche ba ya obi akoto nkate ayaya na obi akoto nkate ayaya na afi me de no ye ntobi obi a obi dia obi ehu na se omagu company no omagu no company no na me de ma wele ho na me sa ba da so de ti da ko me ho ana tisi me so se me nkokuma se back na me niema wo protein bag mo ana mtam ye na e betena ka straight to kuma se me banyina na me nim ba bia me I stranded ba ya na mbisi kuro from traffic light okay me see ya na madam fu bi obo drums okay na oteke mu kwa asole ohun mi ano za ke mi hu wache na wo kon na mzo na me so mbi zanse no so kon no so on e board drums so asole bi ne wo down ha no ti wo kon na mso ne ho na me ko fa me ana obi ebu dam de me pole bag no tu bi no de me ko asole ti du asole na mka se so onia ka chi o se me tonyo o se na oni no mto na so ka chi o se me to madam fu se na no de ene wa yeso fu panini e fre no prophet Obidiaba. Oh, okay. On a be no TV ne. So no but drums or great fire. Oh, okay. To kwa no your boom share. Daddy, and then you to me am dinner bad the whole West Africa. Papa is all the way the whole West Africa on Tony. No my mic, I could have seen you blood day. When your opportunity say wait ne bisu feze de discuss shame bottom anointing ne ye adwuma se lazy bi me sofo panni ma me lazy na bottom na de da ho no soso discuss shame bottom timtu nwa na madam for ba no so nia yen konesa instrumentals for no ba ba jibi no de mi si ni ka anim puwa to ne dem ye kosane iska ne gu e bed so etini na de man se ona dem ba enti
onte no membi te no atene de no ama ti me se me kosa ano so da bi anumre obesa abo drums so asole bi to sere me obeso de me kona me so me ba me nyim ba bia me ko do baby a wo ko ti anumre no sa de me ko asole bi okrufu ne efe ne holy go those days na obi ani kuma se de na you powerful all night iduru ha na madam funa ko obo drums nti asofo ne di na ko sofo panyin no dadi ntini na mde na ba no Africa ha de obi apanse eye o de ma na nya mi ehe masa ama no mai for the tonyom na manfo tibu bisu afede anumle ni sika no kra de na do so chen dia no pa yakọ obi a wie ya no de madwane yenko e da begu ni mpaso ni atiniti no atibia Tim Kran say me ko so women ko anopese bo no from Monday to Sunday or baby or drums. Ti o de meeting ya Monday Sunday ti e dey to so Saturday no de me call. Satam na de oye Asante regional minister near friend SK Boafu. Okay. So fu be preachi wo asole bi na me ko to no mo. Na so fu ni hu me no brantie anumle me ko preachi wo minister SK Boafu asolenti abranti tire wa to nyuma na ko bembe to nyuma na madam for say mate on call dem beba tenumre no dem call tis na minister na ye program tin do na kumasi asofu mpanifuo nyina wo a obi e bejam minister na ye man mike ya me yusu me so my family we se blama sorry we se kosi ada bla we se ne hodi sika de be se wani se ka chiro tine Saturday na de be Sunday ti Sunday madam fo no bo asole bi omutwa ne ka man tintinu ntimi ni machi ene me nko ba bia ye invite me that day so was my breakthrough ti baby invite me no so kuma se asole kase na me call mo fo asole ho na ye ka English ti mitunium sa ho de dollars nkwana omde be hihye ni beto dollars nkwana ti matunium awie sa de ni de a madam funa nka no ho ne ma anko da de nsu na minya dollars nkwana da de nsu na nyame bless wo no bi ni makoche ti mi de mawie me kofie sa me duru Ashtown me ko hwe madam funu oti kuro de tiam so okay ti me duru Ashtown na ya danfo baako omu pake ono ma me pake omu ne mefiri dan bi no nam sa de ko mu to na no so ye tu ye wie ye fie ko nam so ye fiwra no de dan ne be rent no so memi enko no mu sa no te ko ye fiwra so de be rent o ka abo no na dollars na sie mbotom no ebitima ha dan na ma ama ebi kra ka to ba no be fast call be be sense consistency kan ba na ma fiwra okay de na me da me to mane sumia ediko rent dan de ko tun oh God is wonderful so for me be invited me also me ko e mu chem dollars nwa me bana be di bi to TV wow Philips so kejiti ana some wadom no start na doma chede na ye dollars nko a wadamfo ni free hu no ti me se me mfaka biso bia hu se mato TV na some wo kejiti atu asta na mde nam kwa ko na me ko pe obi no bo TV po ne ti dio no mla me mpuma achi no asta nkola ni nyina begina ehwe TV ti na afi enema ekonomi no nti mema me kasa nwa ko program bi ase ameto no video no owura bi a oye sound engineer fe ne Bassy Mix okay Bassy Mix okay yeah Martin di mini ona na ya asole no sound engineer okay ti mitonium sa no osu no soma ye pon no soma na yele so me film amba no sa brantie me bi studio bi ti pese me record o titena me ka ni na yenko biso me nim ho hwe nyom ho hwe wa no de me ko studio e ko studio no so worship na me to ma ne sunya obo ornamento to ana me pejae okuni chemwa ebeshewa incheo me one of my favorite ebeshewa incheo Jerusalem peja me ye worship bibli be one
say or record me minimum the mic be abesi me timi no so me a me mfa mensa antonyo man de enyu obi ano timi bie mano na pie firi mano ye wo nyame bi wo ha ebodin ada ba ko pe no timi ya adu eya ada wo ku ada tini e fra ni ku da timi bom na ne sa say or record me minim because na me nwura studio da me nim kwan a unim say bi o test o kra timi no so me nko wo wie na me say ti metwa nyom wie na ase me betwa nyom enum twa na no ani e no so de ko watwa nyom ko na me okay na me de me pie free studio ho me ko me na ma na enum bi bo we say enum de ese me voice na me hu nyom e de computer na ade ayeda afefa so denti no enum de ase me ase nyame nso na ja nya ni ba me nko obi abo no nyom ame say na nyom na ba out producer bi eba studio hall be je na artist nyom e de aba abo oba no hu se basi ye me nyom ne ho adwuma na nyom ne tache no se wow basi hwan ni no so boy bi e fe ne same na nyom na me kura me hwe ne mi hu no ko obzata me ni fun me ni be ene ho na producer na twen nyom no ade nyom na me ma radio fo ni ade nyom na ebo a me nyom aba abonten mente se me nyom aba wonderful say basi ni producer na mo hwehwe me omu hu ba bia na mo na mo solitude sorry sometimes we need telephone me ni me ko fa no way ti wana me wo program bi ase ya papa Dr. Kwame Chi oye program bi o mfa no gospel new stars okay ti mo program bi ase me to nyum sa yesu bi hwehwe me duru e man bi fa ne balance okay Mr. Yabo baby e obi a na me sure Osa blantie ete se nam se daddy mpacho won sam no nam se mpacho man na onte se onyum bia ba bonten nyum bi ni nam ase ebo mate se nyum bi bo ase mia ase nyamia o se ne ye wonyum na me na se ni se mi ko basi ho e ko je me artist na ta che mia manje nyum na me pro ni watwa video me hu ti me de agija na obi afre me ha se wa ba ha wo to nyum na nya asem kutu ametuka ti man ne ba no kutafun Motorola kutu ani bi tudo no yima am no se ma to chepo atoso ti jefiri na ko we na mafile wasisu ma hwe wa ble ti the next day na man ne flame say me enkoda ye kutwa video say video so ne dey because me ni me we woni mo hwe to ma me shi o mo culture center me do no mo dey apakan de ye na na otumfo tenem na manfo abobokola na de ma tenem na ye de ma tena apakan nim wow na ye wo so na me to mebodi na me de ma no efefa nyum nim se bi de me nim wo hwe ni mo hwe ti we no mo yi me firi apakan nim na o mo de me si form na man ne me ska se me nyimfa ka nkofi na ye wie video na me o de bi ba mo nje mo si ye wie bi hu hwe ti dako minam sama fo sa ye hu TV so me wo ba bia na meta chi kusua ne mole koko pampa mi ko disu ye hu TV so o ti abeka sa mi mate ye me check afi mi na mana manfo wo hwe me akwa ne bonyi sa enti en kakran sa na Broda Sammy de be ye anyum yi be hete ya kakran sa Ebenezer de nyame edi wa bi edi ma ba bedru na producer ne jam ho tu kwan na de enwanwa ne se odimi tu kwan o tu kwan no na me ye live worship in Shira FM okay se me ye live na me nimu nyanyum ho nti me ye live worship ni wi a na matwe na me ya me de akoma danfo bi one ye de agusi di so na me de watercolor akala sometimes they know we need think kakra water one na me atwere Broda Sammy egureti na me de telephone number ti afi na me live worship no ejidin minim se ugutwa CD wo minim ti me de amanfo from so mu pebi de watercolor na twere CD na tia na me de agu Enhyira FM reception obi abaso wo pebi a no aba ti producer bi film so wo pe enyu ni bia to na manfo ba ho bebusa wo kagiti market
na me gie ne CD ni bebre na me de watercolor na make so ti me be ko hona na me sia producer ba ko okwana na fe du kofi nkoso o sa blantie me hwe na he na so obi afrem se me CD so mu pebi nti no se CD ni wai me hwe no ye de watercolor so de bi o be twa agun ye bebu ye nya ne sa no agye no de me ko baby etwa CD papa de me kokotwa me picture to akire no agye distribute ma yeah producers no ti hwana ono amu se live worship no kopanti me do co studio na yakoye nyum ahe na oye anyum na mse o bass mixer o de me ko yakoye anyum fufuro na se me producer tu kwa nyame asa amenya another producer wonderful Jesus kranka ono na me ne ye adwuma besi ne oh okay patro your friend say Kofi Nkoso yeah, okay the obo me PM so the Balance Music Production oh okay Mr. Yeboa oh nyame sure tinka kranka sana awade ahu me moba me de aba be PM nkakra sa ena nyankopon ehu Broda Sammy mobo enene odiwa bigtru baby ewu Broda Sammy uru anyim tu a dear experience because o kan wa bre yeah a dear experience pa ena wonya oh eni ama wani adaho ankasa the experience amenya ama mani adaho so bibi tima ba no abesere ufiri ho a na nipa kro no osere no ose within nti ama my careful mani adaho okay me na baby a me dem hot tete because the onya ye kura na yes why nti no ama me hu nipa my experience no nyum to na me hu nipa be o se mtutu manam baby o se me ko baby eni kwan se me ko nti na me hu nipa na aboa me so amama ye nipa okay aboa me amama sebi okay Diana menam no bi kura ka se hu me na sam bi si etwa picture na me bisa no se who am I no so me ne ho ya me yonku nipa prese oni obi twa picture ti no na minti domo de ma me na ye me yie am sa nti wuru anyum to no no e dey ejapade I mean when from teteno esi sabri umsa ye aboa e de wesi be me ntwa anyum kura na wenu hu me ntwa anyum no kura na ma me tutu TV han dan okay tutu fine bubu na nti se na at times ani ye de niam asiesie betebele du se e be kan be sha afufuo nkran okay na boys na e banana anyum tofo nkotoa na e ba omba yilo mu aye ni ye okay na nyum to no akatua wu na e ya akatua papa so obi enu ababo so obi enu a wafa nyame adwuma nyame amana ne mogu ase e nyame ana na adwuma nti wofa de meka nyanze e be siwi nyum to aye me ye sana meka okay sese Broda Sammy one oyire eda so ho yes mene me na me jana kwafa ho okay mene ne wo okay one oyire entem etisen sese kamatu bibia ni ho kamatu problem bia ni ho dabi okay na ise osu ni okunu ntam tese problem bia ni ho ana odi dia me fa nto nche ne busa me de bibia you okay nyamete yes bibia wo bibia you fine na one me ba ene sopoko so ntam bibia kama nyamete yes ene de me ana me ba no no okay ene na kasa bi so onye wiye me ana me ba nyamete yes Sammy eya na ase scandals na doors wo ho dodo scandals no se ase ensema etwehia wo ho no e doors dodo kana fo bo din dodo ase din bonni doors unso se wo ye gospel artist na me pacho me ba wo ye gospel artist na to nyame ho nyum na ensem na twa ho hia too much to da ya na won fere ba mu se makokum obi ana oh okay ba mu se makokum obi makofu obi yere oh okay de no mbeka o mfiri nyame waji ya duro de ano ana mbeka ye flanto mago ache
na nka be de ko no bi edi mechi abesom nyame so ho me kotu obi fu se wonya ni nyame ni medi me Yesu na ti nipa na hwe me mesu ato atia me ho bon me ho atare ne nipa na be de no odi me Yesu na di ba bi ohun masase no ohun mawie no obeka se fese samede ne ho ma Kristo fe de nyame aye no tinana yenye ehu yie ni nya ese ya ma Kristo son jesu aye ho abrewa na waye ho mobrofo ansa na yakase wo firi nyame no da bi Yesu Kristo wu ye na tale mpo no asojafo mpanimfo to so chacha to suntonto obi abeso de atale ni ko ni fi na ye champion garment tesi enua be ma Joseph ye ton no Bible says it's a coat of many colors. Oh. Life one day starting from ye janom so. Okay, this is a breed. She say we fura breche ba he. Ohon ya ye fenana. Se oba ye na nka ohon eten ka tamfo anyam. Nka ohon nyame, okay. So, first appear obi e no ho na ma ne fie di nachi. Okay. Ka akora uduru ba bia obe pake. Na okopa adwuma wa wuo. Ti o body no. Nyame aye wo no. Ene be kasa he de ama tinana ye franto mago ache na wa hu ye moba nana na ne mebu a mo fa ne bone do mo na se bio mama agidifo awale ntimi nyina okay abia wi asini be ya sustaining awale so fo be ka kire na asore ba se ye bone wa se mu na akofa asem ya ba we Kristo ni se bio ene de bia na abaye temlele o so usua de oh, okay. So what you say? O question na ma ko so usua de. Okay. Say doggy is not a sin. Oh, okay. Ma ukunu ene kafie. Wa anya ama na. Obekwa abonten ma obi aya ama. Okay. E blade say agidifo mo be mia mo ne yemem. Okay. Mo mia mo ne yemem. Okay. Na Bible say esuma ni nyansa sen han ma. You. De ni wo sum ni mu mo. Okay. Mia ni omam. Yeah, that's it. To go social media handles. And then a Broda Sammy worshiper. YouTube. Broda Sammy worshiper. No, cause I'm saying me brother ni BRODA. BRODA. Okay, but show camera name na. For social media handles need to see my. Yeah, Broda Sammy worshiper. Me brother ni BRODA. Now the Sammy so. Broda Sammy worshiper. Instagram. Broda Sammy worshiper. TikTok. Broda Sammy. Facebook nko na Broda Sammy music. The hands of BRODA. The Kenyana Broda Sammy worshiper. Okay. Yes. Pacho chia do for baby no be my. Yeah, me chia Ghana so fu nyina. Okay. Me chia me bartender. Me chia nimtuni bi about Tonyum pa even part of Ori. Oh, okay. Worship the whole Ghana. Part of Ori obi an subscribe. Okay. Me chia no. Na machia obaya ba akopɛ me yere obaya akotopoku obaya mama de okay obaya mama de Mr. Jacopo show see a tone suffer wa obaya Mr. what it yeni asododo adofo aha ena ebre no ebe makwan na yedi chimedi nesi adofo see ka bibi na se echu anasa nkoyi anaye hawa fache ye nipa ya kan kasam etoda achiwacho etumi ebem ofanche aha na brand mema kwan ne de asi na ma wafidie no enkoso enda he ya mitwa me ho akofa sofo ede ono so aba na wo be kire na dwenkyire ede a kire basisi ya Welcome to Trinity of Arc. We are assisting people gaining their visas to the various countries. We are teacher, accountant, anasa office assistant. We are construction worker, plumber, driver, anasa security. Our person who took wine Canada, USA, UK, Europe countries. Ne amaya hodwa ekaka hunyina. And they're not for when it's Trinity of Arc Limited Company. Ya bua ema wonya ejuma accommodation. Ya sanso ebua hwese. Kubenya insurance we are calling for people who want to study alone or to work alone. People who want to study and work at the same time. So what person utu kwine wokoto and now person woko for visitor. When it's Trinity of Arc Limited Company. Trinity of Arc, we connect Ghana and beyond to the whole world. Mesdames.
My is secured. And until I may come for online digital business, business, here certificate you here as a work phone and as a laptop. Now what access to internet and no bit me run a business. Never fall flat. Hey, order for online digital business already, but more than so do the gym. Ghana yet in so. And so say they mirror the family gym. Business he provide all with mentor and a coach. This time I age 24 hours into any time you can still make money even whilst you are sleeping. Hello, say the only me be patience now. Online the guitar, but you'll be a friend of one shame. My number on the screen is in funny test me over WhatsApp and also visit the website and my business. Bye. Therefore, Yamakwaba beam Edimoba experiences in life to me, dear. Oshie. Na ye share mo bosse. Ye ton safre wana wako osun areho amani nyinemu. You know wana tnase atutwen komo. Ye you. Ye sign a ton safre lawyers are doctors, counselors, asofo emomo baso. Yakwa kwahwe Broda Sammy, nation worshipper, ninsema obekanye. Isanti enne ya ton safre yankasankasa ye papa Apostle Dr. Isaac Mensa Sofopeni ene yene ne baba twetwen komo na efutuo bi owo bia no Broda Sammy nsem obekan ye no odi etuyen e de ahye nkran enyiwa fidie ni mfiri ho yenkosofo Apostle Hey Nayas Papa, patronate to say. Eradiatum. Bia ye kama. Yes. Ebusuafo nyina ho ye. Obia ho ye. Denyamiase. Papa, ya kwa kwahwe Broda Sammy nsema okan na efutu kakraben na oso. Odi ebeboaye. Yo, ayas dedi kameka se nyame hirawo. Amen. Erade nkoso nya okese. Adwuma pa wafa ato ho so. Enye easy se obetimi akọ obi abrabom na wahwe senior osifa ehyaase ebedum pempenso a Erade di nadu adwuma kese a eka osoma adwuma mu o hya abrabo na se otimi fam eduru pempenso a ubedu baabi a otimi tenensa ka se Erade na aya abrebia emo ahotoso ema wonya Erade mu gidi ma wanam ntu nyina so wanyame mu no etimi wie peye edema Ebua wonso ma hu se nyame ni wa ka wontimi nnu ba bia watu ebere bia nso no abrabo akosem koyete se David opegya na taade a ohwe ebere bi se odeda esere no so ene sisire ene nsebo edi asi na ohwe Israel banwa kwase a onyame de ne kotena so a na ama David abafom nti hu se enu abi na yenua bema no etimi fam semu ye ni pensia na wambeto baako enipa num aka nso baako afrim no abrabo akohya ase wa so dem na wamma na bema mu ifise obi anka na bema bu obi kura nko be kana no aduru ewu but ono de wanhwe ebra se okotwitwi nkokum se okoton brodo se abrabon enene ko na owani daso bi se daachi ebeyi inti se we nya obi akora amwa na ono abebo no homodin se obeboa ne ho se nyame ani nanim kan a ka kumasi okoe kora ka onhia sa na danfo no inti ne ye nyame na odi nanim kan de toso mienu se ohia nipa no se nya nyame a nka program no kora ho fa de nko ko be ka chenso mi ko baabi na ono so amane afa baabi fi se okọ kumase no na onim dia okọ akoye ni da so oni obi a okosi ne so na we ma yehu asema Paul kan Romans chapter 8 or say as many as are led by the Spirit of God wona wonyame honhom konkron edi wonanim kan no woye wonyankopon ba we ema yehu se na onye nyame ba ka onhia sa aboafo no e wa abrabom nti wonyame ye natom bisi nne nyina no nation beka se nyame waye natom isanse se nye nyame a anka ibi ohia no kurasi ko nyanko bidi manasa anka dollars e ba ne botom no ka koronfo kura betimi awia ibi kura anka onfia so dem na ga age egu offering bom na so na wonyame
epese wo hyira no nti eyi nyame ene ye na doma etesa we ekoma nipa nyina ade a wo ye abraba wo bo senia tie biara ema wabemu mbu nya eradim eni danso na fa ho nyina to nyame so afei mo abrabo no nye Kristo abrabo if he says wo bo mpaye na wakoma di awrade achi a na obeye nyame ba bia wonam a wuko bia nyame na de woko nyame na direct etomre bia na ye wo se ye wonko a ena no Gideon se awrade anamon ye menko amanamon awrade se nye wanamon e bia na hu se eye wo wanamon but anamon na hu ni nya wo de if he say me nyame na me bo nti wanamon eye manamon enti onyame ene tutu na namon edi ni kopie kumase the breakthrough kesi nyina ne say onyame de ne koi and indeed in Kumasi he has made a lot of history enti ye danyame ase ema Broda Sammy abrabo sanso no bibia ene ofa tibia bim senior Broda Sammy fam no enka chire ye omana bemu mu ompaba onfa ne ho ntu awrade so ontwe nyame eyemre so wamfri brikum anko Kumasi a ankanya de obehia ne boafo ana wo konso na nya awrade a ko beko nanso ensi ni yi nsema ya kenyina no ejidi se wabodi nyina atofa de amaye nsro de wo hwe epeso hu bebi a wasori dan no ewo se ne ebe ya bi peso bahwa ene wo telephone number ene wo social media handles na asono kaswa Adam Nana Bom Road no so nti ubisi Adam Nana wo se ope Mama Jane School Junction ubia ni Mama Jane School Junction nti udua wo se wo hwe Pastor Isaac sorry ubia do be by signboard sikwa no na me telephone number no 0242 371468 0242 371468 ye branch baako e wo Liberia camp na ye branch baako so e wo Swedru nti obi bia wo Swedru ana Liberia camp Big Apple no unya si wo pe na bo me telephone number e be found wa basoro papa Nyankopon hrawo se ye to nsafre oje bre unya wo do na de beboa yi edase amen hrawo pa ichi ebusiafo ni nyina ebusiafo aha ena ebre no ebe makwan ne yedi dwumadi no yedi esi na da bia me ka kire wo se Ghana yedin Ghana so ayehye ne santi medofo se eba no travel and tour a on betimi de wetu kwan aye wo documents na obekọ akoduo no wadwuma nyina aye ready na obi bia ye genuine na won kosoro kwan so ne ye mmọ nsamfa wo made a ye bibia eba Canada ye do beko Australia US UK all the European countries no anase mpo Dubai ni South Africa heyade chese enokrade yenka medofo be bia wo bia no pomodi asese ba kwantuo dia obe contact Trinity of Arc Limited Company bebia wo bia medofo Trinity of Arc Limited Company ewo kaswa New Market wa Fidelity Bank building ni moa ena womo pomodin ase obefre won number e was 0244062389 me do for number no esan etwagu e wo screen nenim pomodin ne tie number ni bi 0244062389 Trinity of Arc ye promotion to American ko na Ghana yedin Trinity of Arc ebwa lawyers a teacher for drivers anase empu obibia waye eager na waye ready say opese otukwan no for when it Trinity of Arc merafo sebano equipment apapa pa dia equipment a eni efe na eye quality light sound anase empu studio papa opese ultra program bia ohodia omoye rentals omoye bibibia opese ultra program production bia opese wo ye nempo no wonhu she danso ye nenso ewo mu se opese wo ye no pomodian na fa wani ekire CJ multimedia se be bibia wo bia no won so eye promotion didindi oba bomodian na bomidin Nayas
ye better also discount ne de esopa CJ multimedia ewo La Paz Ashanti Home Touch honomwa La Paz Abrantie Sport nchen honomwa Asante Home Touch na womo pomodia na frɛ won number no esan etwagu ewo screen anim frɛ won number ewo 0545 059 319 0545 059 319 yetwa yi wedding engagement party bibia wo pɛ a me se efa equipment ho de kyese ensan CJ multimedia no one man equipment e betwa wo pole abrabon fitness je ne ya na ebi ko pɛ cameras a etwa pole but CJ multimedia de wo bema wonima ye kama kyese omo bibia kama contact wo what you be blessed Abrejefo mona mene mo kasa no mo amaye ready some person be production wo Ghana no besere mo be dru Ghana fresh J multimedia ai na ebe ya ma wate ai afi many me every beauty empire makeover say baby bia o bia say your wedding engagement party ana baby bia o bia say opese usua ana say opese wo ye bibia e fa makeup ho ma na wo siesie wo ho na wo ye eraba dia eyo no nko a ne number no etwegu enkotena baabi ne entete mota no emfa nye wanim so opese oye rapa dia ene makeup no asofo ma mefo nyina ye eye kakra bi ne de be wanim bomodia na friend wedding engagement party ana bia de beauty empire makeover ne number no na etwegu ewo TV nanim medofo afi atare ehye every Bento's boutique say bra obema wa ye rapa obema ni monyama ba wo ho obema wo ho aye fe obema wadi mu obema baabi a enipa bi expect so bedru no Bento's ebe hye watare ama wadru ho Bento's boutique ewo okokwa benya mu siku run about ho no ma onsani fan wa na Bento's boutique ewo the numbers no etwegu ewo screen na nimbomodia na frɛ so untimi ma eno ane se obeche no occasional oko na wode wo size nso e de amano ye be delivery na mo fra kai se obebo na Nayas din na o discount no ye de amount da kai se delivery no e free medofo afi enwi ehye a say e bounce na me danda me ho na me ho aye ofe na me nima ye wakonno na say yankasa mi slay do na yas mi slay o he mi nyame humpo e cute cat palo say ene sika ho aye din to get money no enye easy until o to ade a na wato ade papa 10 years ene etri no ubetimi afa asan ayuso ene obi ase otonwi ene obi ase chese oye nwi misro enye nwi bia na nwi but modern ase se opese wawura ba no edimu dia eye cute cat palo ewo abeka junction ehwa ena cute cat ewo modern na frɛ won number no etwegu ewo enim ho afi se eba ne nkunwa demu chese empa wardrobe dining table ene bibia dia TV stand bibia efe a emma edemu edimu dia eye king of antique furniture na baby o wono so de nya yira kwan La Paz hono mo a Abrantie Sport building name and a king of antique ewo bomodia na contact king of antique medofo baby a wo bia me se wo bo Nayas din age se wan mo na wo bo Nayas din me se delivery eye free me se kai ye di begum dia bro eye free na onya bo me din so dia wo discount dia ye beti so bibri e di amount medofo twumadi a ye di se wo pese oso ya sen na ye ton niema ma wo ye bo niema ho de room out dia abrochefo e Ghana fo e baby bia wo bia no eniema bia wo na pese ye bo ho de room ni ye ton ma wo no pomodia se ode bebrayin free number 0244 506 706 number no esan twegu e wo yi screen no enim 0244 506 706 afi eba na egudie papa ye de ware egudie papa wo twa wontu sikengu ye dia bedofo the boy fashion she wears
The boy fashion jewelry say baby bia o bia me do free tutu American bra say utu aton ana say ope jewelries papa pai ne sika ho ayedi wo beto na 10 years kure so ho de bomoden a na frɛ Nyankopɔn bonhraw wa wo jebre na wonya abre na wo hwɛ me bomoden a say kwasi ya de bia wo de wafidie e to Angel TV 7 to 8 pepepe repeating so ye yakwada bia 3 to 4 afi uria social media no when ya brand shwedi nyina ko YouTube Nayas 1 TV pepepe subscribe share like e jaw comment jumedi kai say ye to nsafre wona wako osun arehom atete nyinem ene won atwetwe nkomo enso pesa wo be share wo life experience na eya dance die na ye ehyiade a ye to nsa edifro bomoden a contact ye number na iku enim no me a me di jumedi mu tia me dia original Nayas Pakupe. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. This program is proudly sponsored by Trinity of Earth. We connect Ghana and beyond to the whole world. CJ Multimedia. We are the masters.